гурӯҳи ҷавонон аз субҳи содиқ дар даромадгоҳи шаҳри Хуҷанд сафо ростанд, то фазоро идона сохта гурӯҳи ҷавононро аз шаҳри Бӯстон истиқбол намоянд. Зеро Кумитаи иҷроии Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон аксияи ҷумҳуриявии альбом эстафетаро ташкил намуд. Ин аксия таҳти унвони 30 соли созандагӣ бо пешвои миллат унвон дошт. Он ба муносибати 30-солагии баргузории иҷлосии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуд. иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз иҷлосияҳои тақдирсози миллат аст, ки барои мардуми шарифи Тоҷикистон сулҳу ваҳдат, оромиро фароҳам овард. Зеро дар ин иҷлосия маҳз пешвои муаззами миллат ҳамчун сарвари мамлакатамон интихоб гардиданд ва ин боис гардид, ки мардуми кишвари Тоҷикистон аз вартаи ҳалокат, аз вартаи нобудшавии миллат баромаданд. гурӯҳи ҷавонону аъзоёни Кумитаи иҷроии Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон бо роҳбарии раиси ин шаҳр Мавсума муини альбоми эстафетаро ба раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ва масъулини Кумитаи иҷроии Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳр тақдим намуданд. Ин кор дар даромадгоҳи шаҳри Хуҷанд сурат гирифт. мақсад дар рӯҳии баланд таҷлил намудани иҷлосии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки он созанда унвон гирифтааст, мебошад. альбом эстафетаи мазкур аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба шаҳри Бӯстон ва имрӯз бошад ба шаҳри Хуҷанд расид. Тасмим ҳаст то таҷлили иҷлосии тақдирсоз альбоми мазкур дар 68 шаҳру ноҳияҳо сайри илмиву сиёсӣ мекунад. баъди гирифтани альбом эстафета ҷавонони фаъоли Хуҷанд бо роҳбарии раиси шаҳр ва раисони Кумитаи иҷроии Ҳизби халқи демократӣ дар шаҳри Хуҷанду вилоят чорабинии илмӣ ташкил намуданд. Он дар толори кохи Суғдиён баргузор шуд. Бахтиёр Исматҷонов аз замони баргузории иҷлосӣ ёдовар гардида гуфт, ки маҳз баргузории иҷлосии тақдирсоз буд, ки имрӯз мардуми тоҷик дар фазои осоиштагӣ умр ба сар мебаранд. ба ӯҳдаи сардори давлат таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор гардид. Сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат назми ҷомеаро ба вуҷуд оварда, мардумро ба ояндаи дурахшон бовар кунонид. дар чорабинии мазкур таваҷҷӯҳ бештар ба иҷлосии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон карда шуда, маърузачиён оид ба таърих, тақдирсоз ва сулҳофарбодани он ҳарф заданд. Зуфар Исмоилзода, раиси Кумитаи иҷроии Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилоят иброз намуд, ки иҷлосии 16-ум, ки 16 ноябри соли 1992 дар қасри арбоби ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баргузор гардид, арзиши баланди таърихӣ дорад. Зеро маҳз иҷлосе буд, ки тоҷикон сарвари сулҳофари худро интихоб ва ояндаи миллатро ба ӯ бовар карданд. ҷавонони азиз, имрӯз ҳар яке мо ватанро дӯст дорем, кишвари худомонро дӯст дорем. тавре ки мунтазам сарвари давлат таъкид мекунанд, ки дӯст доштани ватан аз имон аст, аз Қуръони карим аст, аз ҳадисҳои пайғамбар аст ва инро мунтазам таъкид мекунанд. шахсе ки эътиқод дорад, шахсе ки дили бутун дорад, ватанашро бояд дӯст дорад. махсусан дар имрӯза як баъзи ногвори ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамон давлатҳои мустаҳкаму ояндадор мешаванд, агар ҷавонҳояш бавору номус бошанд, ватандӯст бошанд, меҳру муҳаббати беандоза ба ин халқу миллат, ба сарвари давлати худашон дошта бошанд. ва имрӯз дар партави суханрониҳою таъкидҳои сарвари давлат ҷавонҳои мо ҳамин хел бавоир истоданд. ҳамин хел бавоир истоданд, бо маърифат, бо ақлу тамиз, ватанхоҳу худшиносу худогоҳ бавоир истоданд. ва имрӯз мо дар арафаи даъват ба сафи ҳарбӣ, дар даъвати терамоҳӣ қарор дорем. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекардам, ки додар, бародар, фарзанд дорем. таъкид кунем, ин ватанро мо ҳимоя мекунем. мо марзу буми кишвари худомонро мустаҳкам мекунем. мо қуввои мусаллаҳ ба рафта хизмат карда бо ғурур, бо ифтихор мегӯем, ки ман ватан ба хизмат кардагӣ ҳастам, ба оянда ҳам хизмат мекунам.
رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده که از آغاز در اکسی البوم استافت اشتراک نمود تاکید کرد که اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بود که به تاجیکان همچون دولت دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی زمینه فراهم آورد. سپس به ملتی که در ورطه نابود شوی قرار داشت صلح را پایدار وحدت را حکم فرما نمود. این همه از برگزاری اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سرچشمه گرفت، زیرا در آن امامعلی رحمان رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده به خلق تاجیک وعده داد که صلح را پایدار و دولت را مستقل خواهد کرد. در سخنرانی نخستین خود گفته بودم من کار خود را از صلح آغاز خواهم کرد. ابتدای کارنمایی‌های و جانبازی‌های سرور دولتمان در راه پیچ‌وتابی رسیدن به صلح و وحدت و حمایه یکپارچگی و از ورطه هلاکت برآوردن بود. پس از اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان در تاریخ نوین کشورمان مرحله نو دوره تاریخی و تقدیرسازی تحکیم استقلالیت ملی و دولت و دولتداری تاجیکان آغاز یافت که محصول سرنوشت‌سازی آن به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان میباشد. اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در کشور ساختار کنستیتوسیونی را برقرار نموده سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی را به امضا رسانده است. باید تاکید کرد که در چاره‌بینی حزبیان اشتراکچی اجلاسی 16 شورای عالی کشور کرامت الله عادلوف حضور داشت و او تاریخ زنده آن را قصه کرد. وی گفت که دهشت جنگ شهروندی و برادرکش را اجلاسی 16 شورای عالی خاتمه داد. در یک مدت کوتاه جنگ شهروندی دولت ما به چهره‌های بسیار شناخته‌ای که برای دولت و خلق ما خدمت کرده میتونستند از بین رفتن، زیرا که وقتی که جنگ آغاز شد ناآرامی سیاسی شد دیگر قواهای ناسالم نیز به پا خیزند. حاضر که جناب عالی هر بار دعوت میکنن که ما باید به قدر این صلح رسیم. بعضی شخصایی که دوراندیشی سیاسی دوراندیشی انسانیگری ندارد میگن که اکنون من 30 سال باز همین گپ میگن، لیکن ما اگر 100 ساله ها 1000 ساله ها شکرانه این دوران کنیم میارزد. برای آنکه من همچون شاهد بی‌واسطه آن یک دو رقمه که اینجا به جوانان اساسا شدن، ما باید که هر یک جشن معرکه‌های دولتی داریم این به خاطر آن گذرانده می شود که جوانای ما از خطاگی‌های پیشتره خودشان به خلاصه برارن و همین خطاگی‌های خودشان تکرار نکنند. اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان 16 نوامبر سال 1992 در قصر ارباب ناحیه باباجان غفوروف برگزار گردیده. در آن 23 مسئله مورد تحلیل قرار گرفته است. کار اجلاسی 16 روز ادامه کرده سنه 2 دکامبر جنببست کرده شد. در آن رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان انتخاب گردید و مسئله به دست آوردن صلح و وحدت و استقلالیت خلق تاجیک را از اولین ها شماریده به کشور آسایشتگی را فراهم آورد. امسال به این سنه تاریخی 30 سال پر می شود. خلق تاجیک در این مدت در فضای آزاد و آباد و صلح زندگی به سر می برد. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.